umandumane edume ezizweni sihlahla somdlebe nondela mzimba bejempeje mfazone embandla inhliziyo zamadoda ayibovu inamasetete nabasenyimba nemkhonto kwasi igazi intaba ikhala ama dictionary indaba zathi dumndeni alunyanja ngaphethe ngathi ngiyaka kwaphidlika ngathi ngafulela kwanetha siqogula mdalo ohlala emoshali chiya mtolo magangathi uthi ngavuleka indlela inabohlanga khuleka kini madoda ngikhuleka kwe badla ngikhuleka kwe mbejempeje ngikhuleka kwe ndoda endala ngikhuleka kwe maninginiki olayikhile madoda okhuluma nami ongizondayo akahamba yofa isikhathi sakhe singakafiki sawona wena ongibukayo njengamanje uyozufike kimi amadoda adlala ekhaya bonakala ngelunda indoda enganalunda ihambi la ekhaya indoda enelunda ihamba la ekhaya lalela ke sawubona kusebusuku bangihijacka ngiyasebenza uma ungifuna awuthatha ifoni yakho manje ubhalele number WhatsApp bona ukuthi ngeke siphendule uthi khehleleze ngilambile ngiyindoda angisabi ukukhokha mina khehleleze ngilambile ngicela ukusondela kuwe soxoxa ngimfuna umuntu oxoxa indaba zasesigodlweni efonini mawufuna ukuba serious serious buya kimi esigodlweni sihlale phansi siqale sihlole sikhulumise umoya sikhulume nabantu bakini isiboni bawuthini 071 130 7808 noma uthi 072 1234 976 noma uthi 063 051 7641 every Friday sebenzele eGoli Monday Tuesday Wednesday Thursday ngiseThekwini endaweni okuthiwa iSeverelem yongithola khona ngicela inamba mangayibizanga ebhaliwe ungayithathi thatha inamba ebizwa yimi ngomlomo izona inamba zami lezi angiyenza imali esheshayo angifakelani imali ePepa angifakelani imali eShoprite angifakelani kuphi angiyenza ma investment khehlelezi loyo WhatsApp lokhu kuthiwa in Facebook wami nyanga yodumo mzo khehlelezi ina 864,000 plus now sayo like manje lalela ke namhlanje ngifuna sikhulume ngendaba ejulile ngifuna ukukhuluma namakhehle khuluma nomkhulu amakhehle amadala madoda asuka koMozambique bethi bazolanda izinto la kimi busy la ekhaya asikhulume ngalento ngoba vele isikhathi sayo sokuthi sikhulume ngawo kukhona umuntu othi mayehlela athi ehlelezi ngizolanda umkhovu ngizolanda uMatindane ngizolanda uPiano amafutha khona bese sithi umkhovu usebenza kanjani umkhovu lalela ke number 1 kunabantu ababuye bangikhalela athi angisakwazi ukulala nomfazi wami mangilala nomfazi wami lento ngiyibona ngamehlo isila imili nento enkulu umthondo omkhulu imeduze kwami ithi qeda nami ngifuna uqeda ngifuna ukugibela ukhumbuleke ukuthi umkhovu mawuphethe uzoyenza lento ofuna uyenze kakhulu uzowuthuma uthumele wena ngeke usaba nesitha phela wena izinto awusazenzi usuhlala endlini uyathumela umkhovu uyasebenza umkhovu kushayelela ngisho imoto uhlala eceleni bese uyayishayela le moto kodwa kunamasiko akhona nezimpande zakhona nemithi yakhona ofanele uyisebenzise ukuze uyithathe lento mawuthi ungaqale ube nendlu enye esehlathini noma indlu ongayibhuka noma uyirent iflat bese uthatha lento ufike uyibeke uma uzothatha umkhovu ufanele wazi ukuthi kunamasi nje ozahlala uwaphaka lapha ehlathini wabeke khona ifike lento idle ayizwani nokudla okunosawuthi mawuzothatha umkhovu esawuthi endlini ningawusebenzisi kakhulu ngoba nizawuxabana nalendoda lendoda isebenza overtime uyayixoxela uxoxa naye ebusuku mawuxoxa naye ebusuku ukhumbuleke ukuthi ikhonze kakhulu ukudlala nezingane ezincane akuthi le ndle engangenwa abantu lapha ekhaya kodwa kube nezingane ezincane eziyongena khona zifike zidlalele idla amasi lendoda ayifuni igazi ayifuni inyama idla amasi ikhonze amasi bizikhonza nesinene uma ungayithathanga kumele uthathe lo mkhovu bese uthathe
lo matindane sibe mbili, owesifazane nenkunzi yesilisa. Umkhovu wenzani isikhathi esiningi? Umkhovu uyathunywa, uthume ukuthi njengamanje ke ndoda ngifuna ukuthi uhambe uyongitshontshela idokoti lapha enkantolo. That is why umkhovu mawuzonikwa silinika ikhehle elidala eselidala, ebese buza omunye umuntu athi wena khehle lezi phela uyingane, pho indaba uphathe. Angithi phela kunamasiko akhona nezinto zakhona esithi mazizenza bese iyavuka lento, bese buza omunye umuntu athi ifika kanjani lo mkhovu, ukuze ube umkhovu uphile kwenzeka kanjani. Sijulile ezinye izinto angeke sizikhulume phela la, ezinye izinto zifuna sibukhe phezulu ngoba phela awuyona inyanga kodwa ijulile ifuna ube indoda ehambayo amazwe, ngoba yikho inyanga engavela iphatha amakhubala ajule kanje inganqamuli. Kumele kube indoda enqamulayo, uthi mawunqamula ufike ulwazi ujule ulalela amakhehle mayekufundise bese iyenza lento ayivuse phambi kwakho uyivuke. That is why mawunyanga kufanele kuzo zonke amagumbi amanomhlaba, eMpumalanga, eNtshonalanga, eNyakatho, eNingizimu, uphathe ovuka bakhona uthi mase ubahlanganisa ubamemeze magumbi amanomhlaba, mase ubamemeza, mase umemeza imali. Yabona ke mawumuntu oblastayo noma umuntu olanda imali ezipoki, ngeke uzuyilanda imali ezipoki, ngeke uzuyilande le mali, ngeke uze ublaste umkhovu ungekho, ngoba umkhovu wenza izinto zenzeke. Uma umuntu ophila ngokubamba inkunzi, ubamba amabhenki, ubamba imoto zemali, lo mkhovu uyafuneka ngikutshele. Kodwa ke angeke sayiphasisa noma angeke sayikhuluma leyo nto zinsizwa kakhulu, siyaphuma efashionini, zahamba insizwe emhlabeni kakhulu ezazenza leyo nto. Kuney'nsizwa ezifaka amabhandi la ethi yona insizwa kodwa mawunganayo lento la, ngoba phela kufanele mawulwizimpi eziserious, unezithe eziserious, libe khona leli thambo lomkhovu noma lamafutha omkhovu abe khona. Umkhovu mawufuna ukubona ukuthi sengunikile amafutha, kufanele ukuthi mawufaka lento isithi samentshisi uyifake emfuleni, umfula mawuya le ibisiphambana nomfula inyuka yaphezulu, uzoyibona ukuthi umkhovu ke lo uoriginal wakhona. Sikhuluma ngento thina umkhovu mawufaka phansi la kumele ungapheli 5 minutes ukugcwala intuthwane, into yesidonsi iyadonsa lento, ihlala ngaso sonke isikhathi izwa la kunabantu khona. That is why masiyikhanda lento kufanele ukuthi into efake entweni zokudonsa ikakhulu noma entweni yokuzwa ekhaleni, ngoba izwa usakhuluma ngayo ekhaya. Asibuye ke size kumatindane. Matindane kuhlakaniphile, kufana nonogwaja, kuhlakaniphe kakhulu lokho, kodwa ugade ngoba umuthi wakhona ikakhulu isikhathi esiningi ngathi isalamusi. Angithi yiko lokho thola ukuthi umuntu uthe wena ungithintile nje kancane etown, angimkhumbula ukuthi ebenzani, noma ungishaye ngemlingo noma ungishaye ngani, kusuke esebenzise lamafutha akho lokhu. Kusebenza kakhulu nakho lokhu okumkhovu, ngoba lokhu kwesilisa lokho kwesifazane, bese lezi zinto mazihamba ndawonye zikwazi ukulalana zona zombili. Lokho komatindane isikhathi esiningi umuntu uma ineplaza ethi ngineplaza ngifuna inkomo zami zande, inkomo zami zingantshontshwa, inkomo zami zikwazi ukuyihambela zibuyele zodwa. Ngithi phela sisuke sesikugadisa sesikutshela ukuthi wena umsebenzi wakho yikho, akuzwani ke negazi lokho matindane, kodwa umuke wakujwayezwa wakuzwisa igazi kanye usenkingeni. That is why igubhu zakho mawuyikhanda isikhathi esiningi zihlukana amabinocular noma zihlukana amagiya. Lokho komatindane kuhlakaniphile. Umuntu mayithi ngifuna ukuyodlala mina iSuperbet noma ngifuna ukuyodlala iLotto noma ngifuna kuyayintshontsha lokho imali mani, wena uthi 1-2 kuyintshontshe. Mawukuthi unebhola impela uneteam enkulu kakhulu noma uneteam yengoma, ufuna ukuthi niwine ngendlela abangaqondakala ukuthi uwine kanjani, noma ufuna ukuyifaka lento yakho entweni yeintombi, uyibona intombi sikomile noma ibona insizwa isingene lingazi ukuthi ingene kanjani, yikho lokho okwamatindane. Kanti futhi mawuyifake la igubhini zakho usufuna ukuphakamisa lento yakho, ibuyiphakame kodwa ungayishile umkhovu, ngoba zihamba ndawonye. Lento eyesifazane leyesilisa uma ukufake kodwa kufike la ekhaya, yiko lokho sekulala konalo baba la ekhaya, uthola ubaba usiyakhathala kuwe, kodwa khona mawuthi uyakusebenzisa ebhizinisini cha liyaphakama khona. Ungakuthuma ukuthi ngicela ukuthi uyigcwalise le tender document, sibone ukuthi kuyigcwalisa impela futhi, kodwa kuyokubhalela ezinye izinto ezirongo nakho ubone ukuthi akufundile. Phela kufuna ukufundise ukutshela ukuthi kanjani, uzwana nabantwana abancane, udlala nabantwana abancane, bese siya la lokhu okuthiwa yini ispoke noma okuthiwa upiano. Upiano
Phano indoda yafa yadlula emhlabeni thema idlula emhlabeni yaba neliso elilodwa yasiyavusa isolayo lihlala lapha manje lihlala na ibisibuka kanye le ndoda akisebenza kuyolanda izinto ngenkani isetshenziswa iqhwakhe esikhathi esiningi osoma business ama owner noma lezi zaseparliament ethi mayishaya umthetho ingabisaphikiswa ikhulume kube kanye noma lo muntu wesifazana othi mina ngifuna ukubukeka isukele ithi mayigcatshiwe la emzimbeni ugcatshwe ngayo lento noma sikunike lento ungathi mawufika la uyitshela ukuthi uzonika indoda uhambe nayo cha kukhona into oyinikwayo mawuyinikwa lento bese uyagcatshwa mawugcatshwa bese kuthiwa hamba ehlathini bese uhamba nento sikunike lento yakho sithi hamba ebusuku uyokhuluma naye ebusuku mawufika ukukhuluma naye ebusuku ivuka le ndoda ikhulume bese uyayithuma uyitshela ukuthi njengamanje mina ndoda into engisebenza ngayo la ekhaya ngisebenza ngokudayisa izindlu la ekhaya ngisebenza ngokudayisa nginama supermarket nginamaloli nginama-truck ama-truck amakhatha endleleni le ndoda ivuka ebusuku bese idawume kancane na driver ibisiyithathe le truck ifuna umuntu onesibindi oyoma manje zintathu lamadoda mathathu lama sebusuku lamadoda azalwa ndawonye lawo azalwa ndawonye uzoyibuza komunye umuntu athi indaba lo efakwe ubuhlalo bomhlophe kufanele ke lo simfaka ubuhlalo bomhlophe inkunzi emnyama umkhovu bese lo umatindani ngitshela ukuthi kuhlakaniphile lokho bese nayi le ndoda yeswelilodwa ifaka intambo emnyama omunye uzoyibuza ukuthi intambo emnyama usatanism isebenza ngemoya semkhathini wrong kodwa cha uyadla mawuphethe lamadoda kahle futhi uyadla nje impela kahle futhi okuyiwena odlayo impela uyibuza ukuthi cha kwenze njani emini futhi angathi indlu sukubafake kuyona ingaba indlu eneheater noma indlu ethi ukushisa kwesinye isikhathi ngoba lamadoda azwana nokushisa azwane nomuntu ogqoka kahle azwane nomuntu othanda ukugeza ngoba lamadoda cha ayayiletha imali ekhaya noma ekhaya nilambi mala madoda emathathu khona ukhona omnye futhi sengifisa ukwazi ukuthi imalini hayi lokho uxoxa nami esigodlweni masowufikile and futhi masokunika lamadoda asimani sikunike siqale sikuhlole sibone ukuthi uyahambisana yini na kwesinye isikhathi sikunika kuyinhlanga kwesinye isikhathi sikunike sithatha uyobona na uyomisa isibaya sakho sibone kulowo muzi akulanjwa ngithe inamba yami 071 130 7808 noma uthi 066 00 266 33 namba zami lezo makhosi.